Dobrodošli u ovaj vizuelni vodič, gde ćemo one pomalo dosadne i apstraktne gramatičke definicije pretvoriti u jedan super praktičan alat. Znamo da učenje gramatike često deluje kao beskrajno bubanje pravila napamet, zar ne? Zato danas menjamo ploču. Zamislimo glagolska vremena ne kao suve definicije iz udžbenika, već kao specifične alate u jednoj velikoj majstorskoj kutiji, gde bukvalno svaki ima svoju savršenu i tačnu namenu u svakodnevnom govoru. Pa, da krenemo. Pred nama je jedna veoma jasna mapa ovog našeg novog alata. Krećemo logično, od sadašnjih vremena, pa putujemo unazad do prošlih, nakon čega skačemo pravo u budućnost. Zatim spajamo sve u jedan ultimativni pregled i na samom kraju nas čeka jedna brza, zanimljiva provera znanja. Prva stanica – sadašnja vremena. Ovdje zapravo krećemo da pakujemo one najosnovnije alate koji su nam potrebni za bukvalno svaki dan, za naše navike i dosadašnje iskustva. Sad, pogledajte ovu sjajnu paralelu. Sa lijeve strane imamo present simple. To je ona stalna, nepromenljiva rutina. Ana ide u školu svaki dan. To je prosto činjenica. Ali sa desne strane present continuous hvata nešto potpuno privremeno. Akciju koja se dešava baš u ovom tačnom trenutku. Oni sada gledaju televiziju. Uhvatiti ovu ključnu razliku između nečeg trajnog i nečeg privremenog, to je apsolutni temelj cele engleske gramatike. Građenje rečenice u present simple vremenu je kao prosta matematika. Ide korak po korak. Krene se od subjekta i onda se doda osnovni glagol. Jedini pravi trik ovdje na koji uvek treba obratiti pažnju, naravno, to čuveno treće lice jednine, gdje glagolu obavezno dodajemo nastavak s ili s. A kada želimo da postavimo pitanje ili nešto negiramo, u pomoć nam uskaču naši moćni pomoćnici do i does. Vrlo čisto i vrlo logično. A ovo na ekranu su prave pravcate šifre ili puškice. Reči kao što su always, usually, never ili everyday. Kad god uočimo ove reči, to je kao crvena lampica koja momentalno signalizira da pričamo o nekoj rutini i da taj naš prvi alat, present simple, mora odmah da se upotrebi. Nema greške. Prebacujemo se sada na ono što traje. Present continuous. Tu se konstrukcija malcice menja da bismo dočarali tu akciju u toku. Recept je sljedeći. Subjekt, pa izaberemo pravi oblik glagola to be, dakle am, is ili are, i na kraju glavni glagol kojem obavezno lepimo onaj nastavak ing. Baš taj ing je ono što rečenici daje opipljiv osjećaj trajanja i pokreta. I naravno i ovdje imamo okidače. Ključna stvar je da ako čujemo now, at the moment, today ili right now, mi onaj trajni alat odmah vadimo iz kutije. Prosto je. Čim uočimo te vremenske markere, znamo da se radnja odvija baš u ovom momentu i apsolutno nam treba taj ing oblik. Prelazimo na jedan malo napredniji, ali fantastičan alat. Present perfect. On hvata one specifične trenutke gdje neka prošla iskustva imaju direktan i jasan utjecaj na trenutni moment. Zamislite, recimo, nesrećnog Marka koji je izgubio ključeve. Radnja se desila nekad u prošlosti, ali hej, rezultat je taj da Marko baš sada stoji ispred zaključanih vrata. To je ta ključna, neraskidiva veza o kojoj pričamo. A kako tačno gradimo taj most između prošlosti i sadašnjosti? Lako. Imamo subjekt, pa pomoćni glagol have ili has, a onda dolazi onaj presudni element, čuvena treća kolona, odnosno past participle. Upravo taj treći oblik u sebi nosi svu tu težinu i važnost završenog iskustva. Pamćenje ovih malih šifri na ekranu predstavlja ultimativnu prečicu. Reči poput already, yet, just ili ever nam neverovatno jasno govore da tačno vreme akcije u prošlosti nije nimalo važno, već je jedino bitan njen rezultat danas. Čim ih vidimo, znamo da je present perfect pravi i jedini izbor. Deo drugi. Prošla vremena. S obzirom na to da smo sadašnjost u potpunosti opremili, naša alatka se širi unazad kroz vreme kako bismo uspješno zabeležili sve te bitne istorijske događaje i radnje. Pogledajte ovu sjajnu paralelu. Razlika između dva glavna prošla vremena je apsolutno drastična. Sa jedne strane imamo čistu, finalno završenu radnju, Nikolino gledanje filma juče. S druge strane imamo past continuous, odnosno neku kontinuiranu radnju u prošlosti, igranje fudbala, koja je iznenada i grubo prekinuta kraćom radnjom, kišom koja je počela da pada. Konstruisanje tog osnovnog prošlog događaja je genijalno logično. Za potvrdne rečenice oslanjamo se samo na prošli oblik glavnog glagola. A kad dođe trenutak za pitanja ili negaciju,
Tu na scenu snažno stupa pomoćni glagol did. I pazite sad, čim ubacimo did, glavni glagol se odmah vraća u svoj osnovni oblik, što nam neverovatno olakšava brzu komunikaciju. Kad god uočimo ove fiksne tačne tačke u prošlosti, past simple je nepogrešivo rešenje. Bilo da je to bilo yesterday, last week, ago ili neke specifične 2020. Uvek kada imamo to jasno definisano vreme u prošlosti, vadimo past simple. Sa druge strane, da bismo naslikali neku živopisnu pozadinsku radnju koja je trajala u tačno određenom trenutku u prošlosti, naša formula je sasvim jasna. Spajamo prošle oblike was ili were sa našim starim dobrim ing nastavkom na glavnom glagolu. To nam prosto stvara tu predivnu atmosferu trajanja u svakoj ispričanoj priči. Ove specifične reči ovde deluju kao pravi mali okidači. While obično signalizira da su se neke dve duže radnje dešavale istovremeno, dok when najavljuje da je jedna duga radnja upravo bila prekinuta. Prepoznavanje ovih znakova nam omogućava slikanje zaista preciznih scena iz prošlosti. Treći deo naše analize – buduće vreme. Ovaj naš vodič sada hrabro korača napred u budućnost, jer naravno moramo da znamo kako da jasno iskomuniciramo nadolazeće planove, obećanja i brze odluke. Future Simple je jedan neverovatno svestran alat. Koristimo ga kad se radujemo nekim budućim putovanjima, kad dajemo nekome iskrena obećanja ili kad donosimo spontane odluke u samom hodu, baš u trenutku dogovorimo. To je zaista savršen alat za sve ono što tek dolazi. Proces građenja je ovde verovatno i najjednostavniji od svih i deluje kao neki brzi dodatak. Samo zalepimo will ili odrično won't na osnovni glagol uvek kada uočimo reči poput tomorrow, next year ili probably. Bez komplikovanih nastavaka i promana, prosto i direktno. Četvrti deo. Veliki master pregled. Uspešno smo prikupili svih 6 ključnih alata, tako da je zaista kucnuo čas da ih sve lepo spakujemo na jedan jedini ultimativni referentni list. Ono što je apsolutno sjajno na ovom prikazu jeste to kako se sva ona apstraktna pravila savršeno stapaju u jednu tabelu koja bukvalno vredi da se sačuva na telefonu. Od do i does za navike, preko ing formi za ono što traje, pa sve do will za budućnost. Sve je tu prelepo poređeno i odmah spremno za akciju. I dolazimo do petog dela, provera znanja. Da bismo ovo sveže gramatičko znanje zaista zaključali i zacementirali u glavi, čeka nas jedan super brz i interaktivan izazov. Ako sada na ovim primjerima samo primenimo one šifre koje smo učili, momentalno će biti jasno koje vreme nam ovdje treba. Primećujemo odmah every day, pa onda now, zatim imamo never, yesterday, tu je i when, a na kraju stoji tomorrow. Sve su to veoma jasni putokazi koji nas kao na dlanu nepogrešivo vode do pravog rešenja. Evo i razrešenja. Plays za tu neku rutinu, are watching za samo ovaj trenutak, have seen za iskustvo, visited za završenu prošlost, was sleeping za onu akciju koja je prekinuta i konačno will rain za prognozu i predviđanje. Savladavanjem samo i isključivo ovih 6 osnovnih alata otključavamo oko 90% cele svakodnevne engleske konverzacije. Zamislite to. A sa ovakvim moćnim znanjem sada na raspolaganju, šta je sledeće što ćemo izgraditi?